Ave ingisolisa le genge ephatha amafoni awu-2 bese kukhale yodwa avela akhiphe le ethulile ayibuke ayibisele ekhikhini abese ukhipha le khalayo athi akayibamba kanti lo muntu ofonayo so yadropa bese umtexta ngalenye ifoni enedatha ngoba la bebamfonela kiyo ayinamadata. Athi ngicela ungifonele lo bekafona kulenye ifoni athi ngibani engikhuluma naye athi hayi mina neda nginamadata kule foni oyaziyo. hayi le genge ephatha amafoni ayi-2 uthola ukuthi enye yi-Samsung enye yi-iPhone. Uthola ukuthi ufake i-status kule iPhone aphinde yena ayosibuka ngale Samsung, so ubuka i-status sakhe kwenye ifoni asilike nokusilike i-status esifakwe nguyena esilike ngenye ifoni aceda check ama-views ukuthi bobani ababuke i-status sakhe esikulenye ifoni. No, le genge ngiyacabanga iyayidinga iVescopis ngoba awukwazi ukuphatha amafoni ayi-2 phela bakufonele kule iPhone kanti awukho kusale i-miss call bese uphindisa i-call emumva usufonela lo muntu bekakufonela ku-iPhone umfonela ngefoni yakho le ye-Samsung ngenye inamba. Ma umfonela ngalenye inamba uthi wena hayi yimina lo bomfonela ubani angase ngakufonela mina athi hayi man enye inamba yami lena ungifonele kulenye ifoni yami kule iPhone so i-airtime ngiyifake kule Samsung. hayi man nina niyidinga iVescopis man, hayi niyidinga iVescopis. Yini into enza ukuthi nenze lento leyo? Uthi umbuza umuntu wakhona ukuthi ndoda ahlahle namafoni ayingaka kanti ahle indaba ube namafoni amaningi ngoba ayakuhlula. Athi hayi enye umsebenzi enye ngiyisebenzisela umndeni nezinye izinto nje. Awu ngathi iVescopis iyadingeka la, ike niyohlolwa ngoba lezi zinto enizenzayo hayi.